vele khona lokuthi usanyasha amaqanda yabe hlale ethengwa nodle 5 amaqanda. Hayi. Chief uthi manje. Amaqanda adule. Mina ngiyabenza amaqanda uthi lali lidle kahle kahle liphucuke. And futhi mostly wathengela unyasha. Nase esikole athwala iqanda la emntwana. Bese thawukela lapha abanye. Kanzi nje. Ungadla amaqanda awu5. Andakuzeli manje ndakatanga gym. Supplements ka. Ndakatanga gym manje ndakuita uma supplements. Uzazithengela mina thengela unyasha uzathenga wawo. Alright, anditi anza sekuripita unofuwa ukweredze mazaini. Chamutora mazaini. Hello. Kumakuno kange makuda kupasa dwacho. Ngaba nokusekuseni. Ya moswere nayi. Ndiani kuyanono konge ada kupasa do. Ngibuya namuhla. Namhla idate kasenya idate ngabe sengikhohle. Angithi review yami ibingemva kwayizolo. So wena awusakhumbuli ukuthi mina kumele ngiye esibhedlela. Sengikhohle. Khona ukuthi ngizohlangabezwa lapha sengifona akudojwa amafoni awangeni. Indaba kade likhohla abazali. Ayesha uchatha ukuthi mama wakho uyaphetha ndifika shows manje ngiwu. Mama zala. Manje makungoshika pana bathasina kupheka ama trousers. Zise. Sorry sure. Mazo ngoshika. Sengikhohliwe phela ukuthi la Manje umutawula kaneke ukuthi ngidabuditsa. Kade lihlala kuhambe umama uzabuye kodwa ninabe sengikhohliwe idate. Ukatawula yini manje? Mama makadi. Teripo. Tinofara. Kanjani abanye ekhaya? Abanye ba-right. Mama ngoyikana amafoni. Alisathumeli. Kana, tangachiti chatu ya Ibhizi uzobona liyakholisa lapha lidla amaqanda. Kana. Isikhumbuleki. Kumayisha uchatha. Asizalungisa. Kumashika nguwa yini mama? 1 hour. 1 Kana hour. lokho ngimile ngale. Nokubhiseko kushiwa mafamba bo. Yo endina yaxoliseni nabe sengikhohliwe. Mina ngithi bazangihlangabeza. Abana kutawula. Ngithi ngiyahlangabezwa khona. Bizi vanombopoputhira nawo ichikafu. Ngapha ngiyazikhulela athi uyabona inyawo, anti uyabo. Saka mafamba nitsoka kubva kwesa kubus stop. Mina ngikhohliwe sure. Maya uchikangana na mai vako. Bizi kungosisira uchipopotera inini. Mai vako cheono wakangana. Hayi phela mina. Mama. Nini ndo zishaiwa. Manje mali buye kwamanawo mangaki? Anti kule doctor lo kumele ngimbone ngolosihlanu. Namhla ngolosibili. Uma waya kucheck up. Ngizaseme thingoni. Ulwesine luyafika. Hayi uthi ngizahlala sibili amalanga amane siya. Kuviki eyodwa. Manje mama pana but tinogona kuita one challenge. Challenge yachi. Tinogara mu one Hlala room. kuhambilele. Yo challenge inogona kuita. Lina lihlala njani ku-1 room? Labe lisithi thina masisuka ngale siyafikela ngapi? Hayi. Umzukulu wami la ulala khona. Umbhedo wakhe lo. Nyasha nogara apa baba. Tinogara mu one room. Nje mina ngiyalala ngapi? Lala khona. Kuphi kumenyasha kuneyo mana ndota nambu ya Ngoba mobile. ngonyasha la kumbe thina sayilala phansi yenelale phezulu. Kuphi kumenyasha ni one Ngidala room. ke lebula iqolo. Alizolala phezulu umbheda thina. Senyesho niyalala kumngane wakho ngale. Ngani? Mama. Ngiyangithi shu impilo yemadolobheni lapha lihlezi. Hayi usanyesha kulomngazi nakho owaxotsha umfazi so Kumenyasha hayi. So mina ngiyalala kulo umbheda olala yena umkhwenyana. Manje mazi unozoitera kuti mulala pa mbhedha wangu. Zvinoitera. Mumenyasha kusaidira zvinhu zvakadaro sho mama ulala pa mbhedha wangu. Ebuyele ekhaya. Uyambona yaqhuqa Check up achi azviitire tinongo vangu no check up wodzokerawo. Pana kuti muwandu munambo here amana zvinhu zvacho manyasa zviita. manje wama check up angona umuzi uthi le check up ne-Thursday ule check up ne-Friday. Kwaiongorogere kutaura manyasa tagara tagadzisa kudhara pana kuti ungoramba wakanyarara. Ani waya mustress ngapo. Katathi ngabo lawo wadinga ezimbili nje kodwa lokho. Andithi tichiri family chiri diki. Mase ngiyahlala mina uthi ngizalala phandle nje. Hayi mama miyekelale phandle usanyesho ngoyahamba kulomngane wakhe lo axotsha umfazi ngale. Kuphi asiko uya kana yamana akadzokera kumusha. Mina lama ngisakwazi. Manyasa. Uthi ngizalala ngibuyele namhla. Ayiwa musadzokere mama. Hayi sakuyela. Hayi mana phela manje mama. Chivadira drink. Mama manini phela
garai pasi, garai tinoona. Niza kuyacela kuyihlo omncane ukuthi ngilale khona ngalikhaya. Ngoba lapha ngiyalala. Asibonisane phela awukaphumuli ikufika. Phumula phela garai pasi mama. Phela mama. Mana phela ibodinga izinto ezanelayo mama. Ezenjani? Chitaura nabo katone plan umana. Mana phela mama sinokudla lapho sifona. Mayasha umana izvandu ito na mayasha nini? Chuya titaure mayasha vasatoenda tinzo kuti unoita sei? Umana. Ini izvandu ito na mayasha umana. Wandu munambu yero mayasha